Ato yun, mas rasirap ko. Tato di pagpagada, imbis nga dayaan, inuman. Dura yun, agpag na pag naktulatandaan. Kababata pa ilang tilugan at dala na labsanam di jay. Sa bali man na nata panunot mon. Apaya? Ata man nanti sa pulo mon. Kagbirbiro garoti pala. Sige ata kita aga pa taman ng tatangal dawon. Napan ko inistibis, noan niya di binalkot na, ay na. At damot ti pangayayo na. Tataman lang at dati regalo na. Ta, nakakita ite, igado nga siguro. Niya dapat Alfonso na. Sino nga tapapaturugan natin ka umot ti tagibim eh? Ni anak ko sumangaw ka man dito eh. Ay, papaturo ko, babe. Sino nga bingata? Kita man. Ay na ako, dadi magayam Alfonso na. Amat data pa ngay ayaw mo tag birthday ngay regalo mo't dita. Ay, ginatang ko datay kay uncle ko man nga nagabuti UK. Nausar samat data regalo mo tap na lang makatalanit ka dita kun makainom. San Carlos City, Barbaro, 2:30 AM. Gitakat ti pangayayo na tap na lang makapanganti igado kan makainom ti arak. Ne nagado regalo na tataman sa ti birthday awan ti regalo na kanya. Na ako, ano ka regalo pa niya? Pagmamahal. We. Apo, nagregata na natin, kumaragtada namin si makainuman na ako. Agpigpig sa titudo, tapos, ayun na, makipaypayong ka pa eh. Oh. Hey, paring boy, adamat ti chinilas nga, regalo ka ng uncle ko. Kan sinilas uncle. Epektibo di regalo na. Mapandanto ikan togaw atan sa uminumon sa makilaniton. Neng, tumanak darji igid na nagpalpaliiwan. Hamot? Ato yan jay makanon, nagbanglon. Kaimasan na po, nagsakit mo ti chan ko, makaramrama na man dagit ang kaputahin. Ni, agpili kayong gagayam na niya ti kananyutan. Ay na. Tati ororay ni Juberton, niya dapat kaldereta da ni. High quality dapat siyang hayda. Nagadong handada ni, pagpapaliiwan. Agin tatadерditan. Ni, kita aman ti kinapaspas na ni. Tugtugaw laang tatay, tatag sasamul man ti siyang hayon. Nalaing nga talaga. Ni, naipwestunan. Jayon, ti ororayan na. Nalaing nga talaga dumiskarte. Agpali-paliw lang tatay, awanan, nakatugawan, jay kwan. Bangkaan ti inuman nun. Nay, talagang asi-asit gana di litson. Paring boy, dati litson na nay. Sunat samat ti umuna nga manglukato na naurayan jay makin birthday nay. Pinakibabalyan na tan. Agraramanan ti litsonon. Nay, kung namla na sunamat ti makin birthday. Hanlang agbabainan ni, sakpay ti mabainan ni, kadwana pa ti buong pamilyami ni, dagito ti agmana ti kwa, agbalin nga iga do boys. Kut ko na kanya na, ay hanggang mga admira-mira dita, ay nang kasamla maraong sunggumot nga kwan, agang angot ti litson, kaslatat halang makaraman iti litson. Ay kat di na napigilan ng ani, apan na nga si dutan datan, kot silyon na ditan ni. Agin babain pa ilang mabasi mat. Pali-pali-iwan naman no sino tinakakita kanya na. Ano nga tabalbalakan na daytoy. Ni, patatok-tok-tok-tokan na. Ay, mapanat na mahalatada ka taboy. Di ko maalikod ni talagang tinira na di likod. Ni napan na nga. Mayat pa pinakapisi na. Jayan naiyalanan si ka. Awan lababain nan. Ay na. Nay, ipasimpli na pa'y ay nag-imuson. Nag-crispy na madin. Nay, talaga nga di na ininggaan imuna pa'y nga naggaon. Nag-imas tingal-ngal na nay. Ay na, una namin nga kudil ta nag-crispy magamin nga talaga naglalang dadagi di naglitsunan nay. Ay, nakimos. Naibos. Jurela na maipdukan sa matan. Ay, aja may isa nga panganalang kano tinausar na, aja may isa madipay. Ne, graman dagi dyan anak na, naggimas ka anda ti hilitson. Ay, nagmana dagi. Nabsog ti sang kapamilyaan, may salamat apo.